Hampir ngasngau bala krenlut inong kren haswa jana yege gidan ka bejikwa jikren nakalian ke bapati hendai mata nakalian Sidin jom kene dia jana katu kani kimat mangan kren kabuni toge hanni po walang bat kendai kita inong ibi kade ke stronghold jom ke parti rilu bat ke stronghold jom ke parti UDP ha kabom apa yang ani rupa walang anau ibi ibun ikur kijat lindo kinsi bat ikur kijat warjeri barhani apa yang ngamde masuyeng matuang masukuk de maulan ni de bala putuk bala hina tur warjeri mensiam tu yang ibentuk yang kani kasyol kani barang yang sen bangla penkop mangi kijat warjeri yang kini tamu kan 6 job nang ni na pawalang la job lupa parti ane ko poru apa ngayeng ni ano yepi kani ka snong kani ka snong ka baitanan kani ka snong bagi brio ke bon ba tebrio teblei ka snong ka bayeng bai hakanong rim pinale kumno ki pajba jogni ka than sien bakilarai hilarai tagrau hanni opor no yepi yole se pade kadon ka voting EVM mau electronic voting machine ba hakini kisni bu no positif ngan sim ni galat ka kabuban pentip yepi kani ba hapo ka voting machine menta ya ka vote kita men labun beradap tep bat ka kubur bangila yo jau nababun ki area ini ki polling station jaga soyong konsensi yang ka 6 job jaga babun ki vote bathep nagi vote semen de dong ka parti UDP bat ka khubor bayo ini kini ki view ki balai keleng banlai ban jarap lang nakaliang ka election commission kiyong ba ka voting machine lapani dakadur kalong kumni nga sapha haman leki group bat haman leki ki nakaliang jagi badan hanto po group sai pha lang ha ki WhatsApp group apa pher pani ni kadur ba ya kerteng jonga kade ha ka ba number ba henriu ka beningkong kaya la kajong henrei ka number kajonga kade ba henriu namar ngade mga bakado ba file ya ka nomination papers tagraw no yepi henne ka number henriu ngano yepi kade ka kerteng kajonga hapreng kadon kajonga bat hasait kadon kadur jong kabom ngano yepi kumneru ka kerteng jagini babun jagini sangut ka khamlingkot Henry ke kerteng ka jonga sinsyar ko parro lingdo thaba ka kerteng ka bajrong tam bat nganget aka sipau terik ka khalai terik ru kande ka but ka babun tamru ha ka bom ane ka por ngasawi habang iki pai ba ki wan sini Henry ka jingkran jagi babun ki we ki liang kiyong hana ba sini ke area walang umdan brioshu ai maki bat keno mat baki keno andre keno ya phi ni ki pai ba jong soyong ni dei ki bastat kapte paha mangi ya kam election hanni po soyong constituency bani ki we ki bawan machupen thamis kai sipor apo ka constituency ke jongi bat hep de mangi ki trai snong ki trai constituency dainem takra habang ayeng hanni keno ya phi ngiyo ko khubor men arsi lai si balong meeting hante po wolingkut nakaliang joka parti NPP kiyong hana ba kimudlong meeting hante po lingkhoy kiyong hana ka parti UDP kala kitnut ikipaj ba nong lingkhoy chate sya wolingkut bangi nakaliang joka parti jong ki kumut panyalap election kimyo asyo panyalap election ki priu jong priu lingkhoy nganong ya phi umde bangi kit umdei bagi bos bagi bu mangi Henry ki pait ba bai ki don ki nong kersan ki ana kin ngin ya wahi da ka bos ladon kumba kharwe khar artli ki bos ki lawai maki nganong ya phi da kim don kata ka men sim ban kersan ya bapuk ban kersan ya parti UDP kin nung ki ure to ka bos de bigla
Barklakwa man kersaan yang i takada kisawan. Bar kumjuru kini nakaliang way party abaki i gini ki boss. Baki kiu na polling koi banwan sepo welikut kila thang yang lupa. Kakuboru kalong kumni hante po maulay teng. Kimon long meeting menta kasngi hante ke meeting area. Henry nakwe kaliang ke party bapersya yang i kila syapti yang kiong hanaba lasya dengan perlong meeting hante po maulay teng. Nakaliang jong bapup nakaliang jong parti UDP kisakit lut ikipai ba jong tinggi syani si area walang takadau lapin sange na ga meeting ke jongki meeting area ke jongki ha kabom ane ngapor no ya pi bagini giwi giliang kila supin thame dagi we kikam dagi nia ba pher menta ke kenti kimla le yesu Henry ngano ya pi ngapet yu candidate jong ke parti ke balai persya ingi ngam kuat banjir kerteng nomor hani ke report elap election bon kentho yano hari ngano ya pina kaliang jong we candidate ba balai persya ingi ngai udon syadin hamal lagi kam balai ulang hak kilang hak khmat kini ke MLA ne ke minister ne ke menteri jong ke parti NPP takada ngai kumyele election di kiwe Henry de belong confidence honel di peki parti UDP ke jongi kiwan bacu senran Henry kitip hi laga jong ka buram bagi bor khait ka syong bet ha upai ba jong ka soyong konstitusi Henry nakaliang jong ka parti NPP documentary badau chief minister jong ka parti umbang akan tho mo Henry gi ki member jong ka parti ki menteri ki let ban ken bas election ki let ban rungye ki trai borba le yu hadu kan ini kata kan jengkeli ka bakrau hatu umdon se tau kandidat menteri hi laga jong kakam umdon se kita ginong kit kam man le hi menteri kani kam election apo so yang konstitusi wan penbit chene sepo than ke jongi ki wan man la ki area ki wan la man la ki snong man penbit jengi ki yong ba kinwan data kabor ba ki kira na sarkar bat kumjuru ki pen sapting ki pen mai ki briu ki jongi da ki kam ba pher bakin pensapting ki beriau jengi baki ki naik kersan su ya ke parti UDP hende ki beriau ke jengi ki balik ki bapeni ka dor syaki ki larap ya sutu bot lupa bangi takadang ayo tu ya pi bani ibun ki rong ba bat ki dan ru argot laingon balayo so ki kwa bagi te ki bagi liang balayo kam sarkar ki sepeni tanggador hendai ke mensim bet ke dan bat imahe bat kumjuru bat ke parti UDP bat habai bapop ha kabom ngan tu pi kata nomor balai ngasu tu pa nakaliang jong ki parti balai persya ingi u kandidat nak we kaliang omlong confidential re takada handai nakaliang jongi ni kumangayang mga hane ngariban scam sonal di habagi pait ba ki atrang habagi jit ju kurtang ki jit ju kandidat jong parti ba yano ki iman pantha sate sepo assembly handai da himlong confident hinal de ki pait ba ki pipen aratin hinal de yalde takada habang ayang ni ngakren bet ya kajing sisa de belong confidential de kom tau kene hani kapor no ya piru habang iya keleng yole si kinong walang kilong kami kibaran ni po walang yose ki bat poi se we galiang ki meeting ki poi hande ki bado MBNS nang awan keren sepang ne khobor man pentip ya piru hanne po soyong konstitusi don nyotli ki area hanne po soyong konstitusi masuai ni khobor ya si batip begitu batip kinang tip andre gitu mau batip don nyotli ki area hanne apo soyong konstitusi nakini ki nyotli ki area nong ipi baro nyau teliki dia kidai ki jongi kidai jong parti UDP haba khamrung jeli son dia kidon so ki primary unit ki bakhot ka polling station ke jakali thebot nakini ki sau teli ki polling station ki badon napo soyong constituency nganong yepi da kop kan bakop da to we galiang persya yangi nginaya ki south ne sandali ki polling station henry live khandai teli ki polling station ki dei jong parti UDP ha kabom takada nganong yepi ban kran bun ngam kwa ban kran henry nganong yepi ki pait ba jong ka soyong constituency ki la debrai nganong yepi ngilap
sang ya takasni bangin likhap ya kabut hakashipau terik Andre ganong epi katma te katma ngim dei ban kensting ide ban trestam tumta kisipai ke balitur sya katma kini ban long prepare tum tien pareng gayang tagrau ngi hap trestam manta o mangi kipai ba kani kiwan man la meeting Andre ngi mangi klan ngi bon Andre ngin dei ban kensting Andre ngi dei ban trestam arsha hadu kasipau terik Kibur ki jaka man la kisnong manta nakaliang jaka party UDP kinong kitkam jaka party UDP kilong kami kilong yen stay man la kisnong man la kisop unit manta klapanya dak wei gastai baki yang manginya lumno man la kitliu yen amde man long yen man la kisnong iwei na artli ki yen nakaliang kilong kami si yen nakaliang jaka long pa si yen nakaliang jaka samla si kenya lum bat kinya syong kinya disha bane pelut por haduk harar si beji arbaji menmit naman lagi wan tu kimersiang ban pa ban penbi jangi kinlet haman dik triyen jigi we kin sai bagayeng kalong batli kata de gawe ka idea baka na kalyang janga bang ngayo snow bat ngayo kokobor kalong kumta na kiwe kilyang class langle kumta na party UDP jangi nomor class kempalat kim kwa syupan sakma ki kwa teli kum gani kasur ban lekbet sya polling station na kasipau terek ban thap ya kabut ha ka party UDP ha ka symbol janga bom bar ha khalai terek nginya risa bat nginya syat deinem ane ka pora mga yang nero keleng-keleng ano iping elect ban canvas election nakaliang jay pakna emiru amazing mo iba elect keleng-keleng elect kaya election ban nakaliang jay kinang kitkam jay party ibun ki campaigners ke balik ban canvas ka election ano ipi kini klatre bar klakran hi ye ki